Да. Ја го чека само му пиела да дојде. А пиела е Дојде како си, за много години му баре преќа заедно. Аллах, кабул. Аллах, кабул. За много години. Това не е преќа клима. Allah kavmer. Orası bir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة سنة اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم. Počneme su dobro, odnosno predstavi ovega pecata ovdje pred vas, će samo ga roditelite i reći sve ko bivši se Gospodi, međutim to da ne ga manifestira kao aplauz. Nije imate dovoljno izrazi, mašallah, barakallah, alhamdulillah, bravo, akrim, takrata. Sve pak da mu zapazene na redu v jedna kuća Allaha, odnosno Nova Bejtullah. Saznajte da je jedna islamska manifestacija na malite dečina. I deneska ovo ideje vidite i pogradate će bile nita. Čekaj. Se treba malo čekati. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
da završiš to. Dobro, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamd mu pripada na Allah Đelešanu, stvoritelju na svite svetovi, selam i salavat na našiot pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na njegovata porodica ehli bejt, na njegovite أصحاب الخلفاء الراشدين وجميع المؤمنين والمؤمنات إلى ستة vernici i vernički na ovoj svetu. Počituvani džemati, te počnat ću kuranski ajet أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. Bu danas moment sakam pred vas džematot, sovetot, možda mislio dobro nova džamija, da ispratam nekoliko pozdravi, odnosno kako prvo dobredojde na muftijata, na muftijstvото, na islamskата verska zajednica Lokićevo, Hadži Kamil Efendi Rušid. Sakam da ispratam jedno dobredojde na tebe Uskana, odnosno potočno na neciniot direktor Ilir Efendi Ramadani. Dobredojde na svite roditelji, majki i tatkovci, na svite onije koji deneska džedo učestvo na ova manifestacija, da i podržeme ove mladi dečinja koji sakam javno da se zablagodara na ljubite roditelji, što mi ih dobere godina i pol djelotvoga započna Soverskata pouka 12.2024. Благодарност od mene i od site vas do Allah Đelešanuhu, elhamdulillah, što mi dosudi vo postari godine da glezam i ja
во список одвоено ќоше на муалими, да го предадам она ја што го знам, да оформам деца кои утре ќе видат мајки и татковци, иншаллах теала и тие ќе ги воспитуваат нивните деца, а ти да го искраниш. Колку успеаме да го изградам морално на овие деца, аглакот, нивното несување, нивното познавање на основните исламски шартови, на основните работи кои ќе им послужат во текот на животот да бидат и тие джематли, односно и нивниот пород да биде во врска со исламот, во врска со верата, во врска со џамијата. Лично јас, индивидуално, имав една голема чест, малку поодамна, 26.5.2017 година, 30 Шабан 1438 година, хиджретска, последна џума од Шабан, од првата равија од месец Рамазан и Шериф, 2017, да бидам награден од еден рахметлија, од таткото на овие градители, Аџи Иса, Аллах Джелешану, да го награде со џенет и со рахмет, иншааллах таала. Уште една чест ми припадна со доаѓањето во оваа џамија да изслужам, нормално со поддршка поново на оваа фамилија, да ги добијам овие деца со кои ќе се запишам во книгата на муалимите, па макар и најмалу било. Тоест, кошто спомна датумот 2024-12-12. Колку што можеме, колку што успеаме, овој програм може ќе трае близу 1 сат. Ќе ве замола за 1 сабар, за едно трпение, сепак да не им го расипуваме денот на овие млади дечки. А имам чест и денеска да прославам уште еден празник, во овој рамазански празник, односно два празници, Бајрам, Фитри Бајрам намаз, џума намаз во првиот ден и вториот ден да го прогласам за оваа џамија како верски празник, односно како Бајрам, со тоа што ми припаѓа чест да соопштам една одлука која е донесена од Советот на оваа џамија. Оваа џамија понатака ќе има своје име, иншааллах таала, за скоро време ќе има на соодветно место обесени портрети, нејзиното име, а тоа името ќе го носи наградителот Исмаил Беј џамија село Иџиште. И го молам Аллах Джелешану за сите нивни работи што ги положија за Ислам и што се уште ги полага, да Аллах Джелешану ги награди и на оваа дуња и на ахирет. На крај, да не одземам многу време, сакам да го поканам муфтијата на муфтиството на Исламската заедница во Кичево, Аџи Ќамил Ефенди Рушити, да се представи пред вас и да земе збор со неколку негови словеци. Дај ми го чуем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Джелешанову. Салават и селам нека се над Мухамед салаллаху алейхи ва селем, неговата чиста фамилија, неговите искрени асхаби и над сите оние кои го следат неговиот пат се до последниот ден. Почитувани и ценети джематли, ми представува особено чест и задоволство да денеска бидам тука во ова прекрасна церемонија, во ова прекрасна џамија и со вакви прекрасни луѓе. Сакам на почеток да го поздравам тука и присуството на нашиот пратеник Исмаил Јаовски, присуството на градоначалникот на општина Власница Али Јаовски, особено и имамите кои се домачини во ова џамија, Салим Ефенди Шемоски и Селим Ефендија. Исто така Нуртен Ефендија. Го поздравувам присуството и на референтот во муфтиство Кичево, Байрам Ефенди Караманевски. Сите вас што сте присутни тука, дозволете ми во почеток да ве поздравам со исламскиот поздравот на мирот. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Мирот, милоста, Аллаховите благодати нека се над вас и над вашите фамилии и семејства. Нема подобар настан отколку настанот каде што се почитува Аллаховиот збор, каде што се учи и чита Аллаховиот збор. Па затоа е чест и задоволство да присуствуваш во овој настан, во кој настан го цени себе си, го воздигнуваш себе си и се доближуваш до кај Аллах Джелешанову. Е голема работа, направена од муалимот, од имамот Салим Ефендија, кој за една година придонесол да овие ученици да се запознават со исламот и да се запознават со Аллаховиот збор, со учење и читање на Куран и Керим. Куран и Керим е Аллахов збор, објавен до Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Низ целата историја од кога се објави Куранот, имал луѓе кои научиле да го читат Куранот, а има и оние кои го учеле напамет целиот Куран, тие се хафизи. И ова традиција продолжува. Значи, ова дел, ова општина придонесола многу за ислам, за да се воздигнува ислам, да се учи ислам. Па е задоволство кога гледаш дека традицијата продолжува. Джаксалиф Ефендија во овие години, значи, земал за опрска, иако не е лесна работа, значи да го учиш Куранот, да организираш мектеб, да држиш, значи, тие распореди на ученици, за да можат да учат Куранот. Но овој, значи, имал во предвид еден хадис од Мухамед салаллаху
wasallam, кој рекол дека хајрукум мен тааллама ал-Кур'ана wa алламаху. Најдобар од вас е оној кој го знае да го чита Кур'анот, но и оној кој Кур'анот му ја учи на другите. Джаксалин Кур'ан го постигнал во неговиот живот. Го знаел Куранот од млад да го учи и да го чита, но еве му се пружил шанса во овие година да поминува и во друго ниво. Значи тоа што го знаел за себе, да го учи и на овие прекрасни ученици и деца. Тука има еден голем придонес во овој настан, во ова добрина, и родителите на овие деца, кои ги поддржале, кои ги спремиле, кои ги воспитувале да овие деца на почеток да го сакат Куранот, па понатаму да имат интерес тој Куран и да го учат. Но тие родители од сега понатаму ќе имат една голема шанса, затоа што во нивните куќи ќе се знае да се учи Куран. Барем од еден член од таа семејство, од еден член од таа фамилија. И тоа е голема добрина и голема награда од страна на Аллах Џелешану. Зошто ние со Куранот го цениме себе си, го почитуваме себе си, го воздигнуваме себе си. Омер ради Аллаху анху рекол дека ние сме биле непочитуван народ, ние сме биле непознат народ, но со Куранот Аллах Џелешану го не воздигна. И секој кој му прави чест на Куранот, кој го сема Куранот, кој го учи Куранот, кој го практикува Куранот, нема шанси тој да биде искувен. Тој секој пат ќе биде успешен. Па јас затоа мислам дека од овие години што го знаат Куранот да го читат, особено ќе бидат успешни во нивните животи. Куранот е голема работа, почитувани браќа џематли. Секде каде влегува Куранот, дава голема добрина, дава голема важност и тежина. Почнуваме од најголемиот мелек, Џибрил алейхиселам. Зошто Џибрил алейхиселам е најголемиот мелек, најпознатиот мелек? Затоа што бил одреден од Аллах Џелешану да го спушти Куран. Со самиот чин што тој се врзува со Куранот, станува најголемиот мелек и најважниот мелек. После пејгамбер Мухамед салаллаху алейхи ва саллем, најсаканиот човек, најважниот пејгамбер на Аллах Џелешану, зошто бил така? Е врзан со Куран. Тој бил одреден од Аллах Џелешану кај него да се спушти Куран. Зошто ние сме како уммет, највеличествениот уммет, затоа што сме уммет на Куран. Зошто Рамазан беше толку голем и важен? Е месец на Куран. Зошто ноќта на Кадр беше многу толку важна? Зошто е ноќ на Куран. Зошто овие деца ќе бидат многу почитувани? Зошто се деца кои го учеле Куран. И во секое семејство каде влегува Куран,
во секое срце каде влегува Куранот, таа добива добрина, таа добива важност кај Аллах Джелешанову. На крај, тука сакам една голема благодарност до една многу почитувана фамилија. Тоа фамилијата Јаус. Која фамилија давал голем придонес за многу работи, но во нашиот сегмент во однос на верските работи. Како резултат на доброволноста, како резултат дека ова фамилија го сакала ова вера, го сакала Кур'ан, го почитувала Аллах Джелешанову, придонесол во изградба на многу работи во ова територија, но еден символ, кој не е символ само за Кичево, е символ во цела Македонија, е ова прекрасна џамија, која од денеска ќе го именуваме и ќе го имат името Исмаил Беј џамија. Значи, е голема работа, е историски чин да од сега па натаму, значи ние да имаме една вакво прекрасно место. Мене многу ме прашува која е таа џамија во Пласница, една многу уба џамија. Многу сум имал, значи, прашање од делегации, од пријатели, од надвор од Кичево, колку ова џамија, значи, е таква убава изградена и е многу символична. Значи, е многу значајна работа во ова територија, не само во Пласница, во Кичево и пошироко, да имаш луѓе спремни, да имаш семејства кои го сакат исламот, кои го сакат Куранот, кои го сакат џамијата. Ние не можеме никако друго да им се заблагодараме, само што го молиме Аллах Джелешанову, да Аллах да ги награди така како што Аллах може и Аллах знае. Аллах знае многу добро и може да награди колку ние не можеме тоа да го вреднуваме. Уште еднушка Аллах да ни награди сите, Аллах да го награди имамот, Аллах да ги награди овие деца и нивните родители и семејства. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Благодариме на уважениот муфтија за неговиот исцрпен говор, за неговите совети и нека Аллах Джелешану го награди со добро и на оваа дуња и на ахирет со џеннет. Сега ќе имаме можност со едно трпение да им дајме можност на овие деца да се ја спроведат нивната програма за која се припремале и сака да бидат важни пред нивните родители, пред нивните мајки и да видат дека и тие има деца кои можат нешто да научат. Оваа програма ќе биде од неколку точки, ќе имате сама да се слушате, не ќе биде многу долга, така да во овој момент и ќе почнеме со таа програма, а најпрво ќе почнеме со иманските шартои како еден основен елемент во верувањето и сврстината во Аллах Джелешанову.
основни имански шартови, тоа се аменту биллахи ва мелаикетихи ва кутубихи ва русулихи ва лијаумил ахири ва фил кадри хајриhi ва шарриhi мин Аллахи таала. А тоа значи јас верувам во Аллах, јас верувам во Аллаховите мелеки, јас верувам во Аллаховите китаби, јас верувам во Аллаховите пегамбери, јас верувам во судниот ден, кијаметскиот ден, све што се догаѓа со Аллаховата одредба. Прв имански шарт, аменту биллахи, верување во Аллах Джелешанху. Темел на исламското верување е верата во еден единствен Аллах Джелешанху, создател на светот, кој цврсто верува дека постои Аллах Джелешанху, створител на се што гледаме. Тој мора да биде добар муслиман, а и воедно добар човек. Кога знаеме дека Аллах Джелешанху не создал или дарувал разни благодети, давајќи ни здравје и разум, за да можеме да работиме, бидејќи нашиот разум не во состава да го свати и запознае битието на Аллах Джелешанху, ние веруваме во него според неговите својства, сифати, кои ги има 14. Својства на Аллах Джелешанху се вуджуд, Аллах имат и постојат, вахданија, Аллах е еден, кидем, Аллах е од секогаш и не е создаден, бека, Аллах е за секогаш и нема да исчезне, мухалифетен лил хавадисин, Аллах не е сличен на ништо, кијамун бим не е сикин, Аллах само по себе обстојува и не од ништо зависен. Хајат, Аллах живее со својот вечен живот, илм, Аллах се знае, сем, Аллах се слуша, бесар, Аллах се гледа, ирадет, Аллах се со своја волја прави, кудрет, Аллах е семокен, келам, Аллах зборува со својот божествен говор, теквин, Аллах се творува, воздржува и раствара. Прв имански шарт, темел на исламското верување е верата во еден единствен Аллах Джелешанху, создател на сите светови. Курански доказ кажа на Аллах, еден Аллах, засобниште и народил и нероден и никој не му е равен. Кога знаеме дека Аллах Джелешанху ни создал и ни дарувал разни благодети, давајќи ни здравје и разум, за да можеме да работиме, живееме и стално да напредуваме во животот, тогаш мораме најче да го сакаме Аллах Джелешанху и да му бидеме благодарни за неговите дарови. Втори имански шарт, верување во Аллаховите мелеки. Мелеките се невидливи духови создани. Аллах Джелешанху ги создал нур светлина и им одредил посебни должности. Ние не знаеме како изгледал мелеките и колку ги има, не знаеме само за некој од нив и какви им се должностите, како што се Азрети Азраил, Азрети Микаил, Азрети Џебраил, Азрети Исрафил и за мелеките наречени Кирамет Катибини. Азрети Џебраил им ги носел објавите на Аллаховите пегамбери. Азрети Азраил има одредени должности за време на војувањето на душата од телото. Кирамет Катибини го следат човекот, му носат добри мисли и му ги пишуват неговите дела. Трети имански шарт, верување во Аллаховите китаби. Аллаховите китаби книги се Аллахови објави кои се доставени на луѓето преку Аллаховите пегамбери. Објавени се 4 големи китаби, а тоа се Теурат, објавен на Азрети Муса алейхи селам, објавен на Азрети Давуд алейхи селам, Инџил, објавен на Азрети Иса алейхи селам, Кур'ан, објавен на Азрети Мухамед алейхи селам, возвишениот Кур'ан. Кур'анот е последна Аллахова книга, таму е објавена на последниот Аллахов пратеник Азрети Мухамед алейхи селам, како потокот на човешкото до судниот ден. Куранот е објавен на арапски јазик. Објавата траела 23 години, и то 13 години Мека, 10 години Медина. Куранот содржи 114 поглавија сурина, со 6666 ајди. Тој е сега војна свика која се вика Мусар. Четврти имански шарт, верување во Аллаховите пегамбери. Аллаховите пегамбери се обрани луѓе на Аллах Джелешанху. Аллах Джелешанху ги испрати своите објави за да ги кажуваат и објаснуваат на луѓето. Постојале повеќе Аллахови пегамбери, така што не можеме да ги знаеме бројот и имињата на сите. Во Коранот се споменати 25 Аллахови пегамбери, а тоа се Хазрети Адем алейхи селам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лют, Исмаил, Исхак, Јакуб, Јусуф, Ејуб, Шуаиб, Муса, Харун, Зулкифл, Давуд, Сулейман, Илјас, Алјеса, Јунус, Закерија, Јахја, Хазрети Иса алейхи селам и Хазрети Мухамед алейхи селам. Првиот Аллахов пегамбер е Хазрети Адем алейхи селам. Тој е воедно и прв човек на земјава. Од него и од неговата жена Хазрети Хава потекнува целокупниот човечки род. Последен Аллахов пегамбер е Мухамед алейхи селам. После него нема да дојде ниту еден пегамбер, како што нема да дојде ниту објава по Куранот. Кога ќе се каже некој име на Аллахов пратеник, треба да се рече алейхи селам.
Петти имански шарт. Верување во судниот ден. Судниот ден е оној ден кога луѓе... Петти имански шарт. Верување во судниот ден. Судниот ден е оној ден кога луѓето ќе одговараат за своите дела кои ги правеле на овој свет. На судниот ден на секој човек ќе бидат прикажани неговите дела, неговите добри и лоши дела кои ги правеле. Петти имански шарт. Верување во судниот ден. Судниот ден е оној ден кога луѓето ќе одговараат за своите дела кои правеле. Сети се на смртта. Тој ден е враќање кон твојот Господар, последен час за минување. Секое живо суштество ќе ја вкуси смртта, а наградата ќе ја добие само на судниот ден. Кој ќе биде далечен од огнот, тој ќе го постигне на што го посакува, а животот на овој свет е само важно следување, смрт. Што е тоа смрт? Смрт е една голема работа, чаша која кружи, од која сите ќе пиеме. За оние кои се оддани на својата страст, таа е горка, за чии срца вопнеат за Аллах Джелешануху. Таа е пречка која ги отвраќа се на што е зло, а што е за оние кои ги чека црн гроб и пресметка кај нивниот Господар, кога ќе бидат прашани и кога ќе мора да дадат одговор на денот кога најпаметните ќе бидат исплашени. Внимавај, кога душата ќе стигне до клучната коска и кога ќе се викне, кој ќе го излечи, ќе се убеди дека тоа е разделба и ногата кон ногата ќе се свитка кон Господарот твој, на денот тој ќе се турне. Тоа е смртта, од неја не може војска да те заштити, ниту да се најде некој за солниште. Таа поменувачка и не збори, збира се поред, и богати и сиромашни, и здрави и болни, и угледни и возрастни. Се што е на земјава минливо е, а останува само Господарот твој, величествен и благороден. Оној кој го напушта намазот и ги следи своите страсти, лицемерите, блудниците, насилниците, оние кои пренесуваат туѓи зборови и оние кои кривогледни се. Оние кои гледаат и читаат што ми треба, оние чии уши облуднати со музика и песни, она се што е харам. Оние кои даваат мито и оние кои го примаат, алкохоличари, другираши, оние кои се разголуваат и облеката им е кратка и прозирни облеки, сите грешници, каде е излезот, каде ќе избегате од смртта и од гробот и пресметка на судниот ден. О Аллахови робови, подгответе се за смртта која никому не дошла, а да не го совлада. Никој од неја не може да се заштити, а та да не го уништи. Шест имански шарт верување во Аллаховата одредба. Аллах Джелешануху го создаде се она што постои на небото и на земјата. Куранскиот доказ, нели оној кој ги создаде небото и земјата е кадар да создаде нешто ним слично, он на вистина е творител и знанец. Неговата наредба кога ќе посака нешто да биде, ќе рече биди, тоа токму ќе биде. Исламски шарт. Исламски шарт. Треба да се знае дека не е доволно само да се верува, туку е потребно исламските должности да се извршуваат секогаш и навреме. Исламски должности има 5, а тоа се келиме и шехадет, намаз, рамазан, зекат и хаџ. Овие должности се викаат исламски шартови, а пропишани се во Куранот како строги заповеди и фарзови, па должни сме секогаш да ги извршуваме. Оние кои не ги извршуваат заслужуваат Аллахова казна. Родителите се должни своите деца да ги научат како се извршуваат сите овие должности и да ги навикнат на нивното извршување. Прв исламски шарт, келиме и шехадет. Келиме и шехадет гласи: Ешхеду ен ла илаха иллаллах ва ешхеду enne Мухаммеден абдуху ва расулух. А тоа на македонски значи: Јас со срцето верувам и со јазикот потврдувам дека нема друг Господ освен Аллах Джелешануху и Мухаммед алейхи селам е негов роб и пегамбер. Келиме и шехадет е потребно да се изговори барем еднаш искрено во животот. Зборот шехадет значи да се потврди она што го веруваме и тоа јавно, без срам и страв. Ние со тоа веруваме и признаваме две основни вистини на Исламот: Аллаховото единство и Мухаммед алейхи селамовото пегамберство. Со тоа изразуваме припадност на Исламот. Втор исламски шарт, намаз. Која е втора исламска должност? Втора исламска должност е намазот.
Што е намаз? Намаз е еден престап на нашата вера, затоа сите полнолетни, умни и здрави муслимани и муслиманки морат 5 пати во одредено време да извршуваме оваа должност. Кои се услови за исправен намазот? Пред ставување во намазот мора да се подготвиме за клањање и да ги извршуваме сите должности, кои се викаат намазки шартови и услови за исправен намазот, а тоа се да земе абдест, да биде чисто телото, облеката и местото каде што ќе се клањаме. Да бидеме прописно облечени, ки мажите мора телото најмалку од стомакот до испотот на колениците, а ки женици целото тело освен лицето и ноците од клобовите. Се сврти кон киблата. Киблата е местро спрема кога сакаме да клањаме намаз. Таа е Каба и се наоѓа во Мека. Намазот се клања во негово одредено време. Секој намаз има свое одредено време. Времето на секој намаз е точно одредено во муслиманскиот календар, а и него огласува муазинот од минарето со езан. Да се направи нијет, тоа значи одлучени сме да се клањаме одреден намаз. Убаво е да се каже нијет на наши или арапски јазик. Трети исламски шарт – рамазански пост. Што значи пост? Пост значи да се воздржуваме од јадење, пиење, пушење и останатите телесни потреби, и тоа од зора па до зајди сонце. Фарз е секој еден полнолетен, паметен, здрав муслиманка и муслиман да пости во Рамазан. Четврти исламски шарт е зекјат. Корански доказ е намаз, извршувајте зекјат, давајте, бидете послушни на пејгамберот за да ви се смилува. Азрет Мухамед алейхи селам рекол: кој клања намаз, а не дава зекјат, тој не е муслиман, а нито останатите дела нема да му користат. Аллах е единствениот посланик и нему му припаѓа се. Зекјат заедно со намаз им беше нареден на другите пејгамбери, а тоа кажува дека луѓето треба да бидат секогаш благодарни на Аллах. Еднаш годишно одреди дел од својот имот да се даде име зекјат. Зекјат е задолжителен за оние муслимани и муслиманки чиј имот изнесува колку еден исап. Во злато или сребро, ова вредност треба да биде во врсник од целата година или барем да знаете во неговиот врсник на почетокот и на крај на годината. Која е петата исламска должност? Петата исламска должност е хаџ. Фарз е секој слободен човек, муслиман или муслиманка да изврши хаџ. Ако материјалните можности го дозволуваат тоа, под услов сигурност по патот. Намазките шартови се 12, 6 се пред намаз, 6 се во намаз, пред намазот се. Адестентеарат да бидеме под абдес, гусул или тајмум, наџасетентеарат да ни биде чисто облеката, телото и местото каде што се клањаме, сите раурет, да бидеме прописно облечени, истикбалет кибле, да бидеме свртени према киблето, вакат, да бидеме навреме клањати 5 дневни намази и ние. Во намазот се истите текбир, да се заушеме, кием стојање на нозе, кираат учење на Куран во намазот. Ручу превиткување на телото, суџуд сеџда каде ахире последно седење на коленици. Пред стапување во намазот мора да земеме абдест. Абдест зема на овој начин. Нијет, рацете, 3 пати в уста, 3 пати в нос, 3 пати лицето, рацете до на лакта, првин десна па лева, мезна глата, ушите, вратот, нозете, првин десна па лева, фарзови во абдезот, а тоа се 3 пати лицето, рацете до над лакта, првин десна па лева, мезна глата и нозете, првин десна па лева. Како се зема гусул? Ние 3 пати в уста со гагар, 3 пати в нос и цело тело. Ona sestra je po mnie.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر بعضهم وهم كافرون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليكم ترجعون. أيتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إنما أنتم
بربكم فاسمعوا قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي فاجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليكم لا يرجعون وإن كل لما جميع مختار وآية لهم الأرض الميتة وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون فجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها ملئته أيديهم فليشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلم منه النهار فهم مسلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أهلك الرجل القديم للشمس إليها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وفي كل فلك يسبحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية لكم أن حملنا ذريتكم في فلك مشحون وجعلنا لكم مثله مركبا إن نشأ نغرقكم فلا صارخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من يشاء والله طامع إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذكم يحسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وهذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلكم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الأرض أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون نصرهم وهم لهم جند مقتدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا فنسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين. هذا زمن هذا بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk la ilaha ghayruk. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الله الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين
اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني وابدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة حتم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة حكم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وأكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بذات القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن ورفع درجاتنا بفاضلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا واقضي ديوننا وبيض وجوهنا ورفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية غاصية إلى روح محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه والأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أستاذنا وأرواح جميع طلابه وإخوانه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولمن سار بدعاء خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Džamat još jedna mola, už je par minuti. Сега следува уште една точка. Муфтијата на Муфтиството на Исламската заедница Тичево со Емир Ефендија имамо точолокаци, те им додават сертификати да имат еден успомен овие дечина од Муфтиството на Исламската заедница Тичево. Буј. Elif Yahuska. Bismillah. Elif Yahuska. Dođe tuka, na sliku, na. Ajde. Meylin Yahuska. Meylin Yahuska. Dođe tuka, ajde. Evo ovako. Imate koji foto valje da go ima za spomen. Znači, Ima, znači, gore ima. Ima? da, pravite ube slike sa svog treba.
Ейшан Рамеска. Аделиса Јаоска. Адела Рамеска. Едон Рамески. Бурхан Карамалес. Елма Мамудос. Ова е значи од суфара на Куран што се помали. Мер Јауски. Еце Јауски. Еце Јауски. Турска. Ајде че. Турка. Турка. Един Рамески. Айла Јауска. Allah da ih nagradi. И вас Allah да ве награди сите што се учество, што имате сабар, а на фамилијата дека им се здрави и живи деца. Кој сака да направите со децата фотографија, кој да настане? Само што завршите овај микрофон и да се Заедничка фотографија на крај. Со деца напред, првите раз. Заврти навек. Мој закон се напред. Ајде на заедничка слика. Момент малце, но затата пет, ова првта Машта. Куди? Ајде на заедничка да направи. И долу може да се направи долу. Прибери се, прибери се.